Dobro večer svima i dobrodošli na 7. po redu panel našeg projekta 21 put prema uspjehu. Svaki put se iznenadim kako ta brojka raste iz tjedna u tjedan. Imamo ih sve skupa 15 u planu, evo nas negdje i na pola puta. Danas na tematskoj cjelini žene u kreativnoj industriji i kulturi pod u stvari naslovom komunikacija kao ključ uspjeha, instant poruke versus trajne vrijednosti ugošćujemo 3 moćne, uspješne i snažne žene koje i temeljem svog iskustva i naravno onog osobnog života imat će što reći na ovu temu. Bez da ulazimo u neku aktualnu geopolitičku situaciju i teške prognoze, vjerujem da smo sasvim slučajno datirali ovu temu u ovaj kontekst, odnosno na današnji datum, uopće ne predviđajući u kojem ćemo se svijetu i svemiru danas naći. Već puno o projektu znate, idemo svaki četvrtak u 18 sati, uživo smo u Hiltonu za publiku koja nam je u dvorani. Evo, pozdravljam sve hrabre koji su ovaj puta sa nama. Na live streamu smo na Entriju i od sutradan, dakle od petka, naši uraci, odnosno svaki naš panel postaje dostupan i za gledatelje na YouTube-u. Koncept današnjeg druženja, manje više oni koji su nas gledali ranije i znate, želimo u stvari ispreplesti neko osobno iskustvo i osobne priče divnih žena koje nam se pridružuju na panelu. Čuti od njih naravno što njih i njihov put i njihove odabire čini uspješnima ili manje uspješnima, ali isto tako čuti iz njihovog i profesionalnog puta i karijere na koji način mogu doprinijeti i samoj temi, ali isto tako odaslati svima ovdje u dvorani ispred ekrana određene, snažne, vjerujemo, duboke i trajne poruke. Danas sa mnom moderira Manuela Šola. Manuela, dobrodošla. Što danas želimo čuti od naših panelistica prije nego što ih evo i ponaosob predstavimo? Hvala Vedrana. Dobro večer svima. Ja mislim da je velika vrijednost ovog projekta što pričamo o uspjehu i sa jedne i sa druge strane. Pričamo o uspjehu i o putu do uspjeha i o neuspjehu i kako se s time nosimo. A komunikacija je uvijek zapravo vrlo interesantna i zanimljiva tema. U današnje doba vidimo koliko je važna i vrijedna. I zapravo sam jako sretna da su s nama danas 3 naše drage gošće i kolegice koje zapravo jako sudjeluju u kreiranju komunikacije i poruka i s druge strane imaju veliko iskustvo prethodnih 10-15 godina i vide kako se komunikacija, zaustavila sam se na 15, kako se komunikacija mijenja i sa društvenim mrežama i sa drugačijim konzumentima. Sa nama su, rekli smo, naše 3 gošće, pa Vedrana, hoćemo krenuti sa predstavljanjem. Evo, do mene je Majda Žujo. Majda, dobrodošla. Direktorica identiteta i komuniciranja u najvećoj banci u Hrvatskoj, Zagrebačkoj banci. Diplomirala je na Fakultetu političkih znanosti, a svoj profesionalni put započela je u novinarstvu. Iako novinarstvo još uvijek smatra najljepšim zanimanjem na svijetu, redakciju je prije 8 godina zamijenila jednako zanimljivim i dinamičnim odnosima s javnošću. Dok se trudi balansirati između ta dva svijeta, baterije najčešće puni na putovanjima, a inspiraciju crpi osvajajući planinske vrhove. Dobro večer. Dobro večer, dobrodošla. Dobrodošla, Majdo. Anđela Buljan-Šiber, vlasnica Aizon Agency za digitalni marketing, predsjednica uprave HURE, Hrvatske udruge reklamnih agencija, i IABA i članica organizacijskog odbora Dana komunikacija. Za Anđelu krasi to da voli znanost, jednako kao i biznis, pa već preko 20 godina radi, studira i predaje. Diplomirala je psihologiju, magistrirala marketing, pohađala preddoktorski studij iz organizacijskog ponašanja, a doktorski iz organizacijske psihologije. Na temu rodnih razlika, rodnih razlika u menadžerskom odlučivanju i nada se da će završiti uskoro. Smatra da su volontiranje i društveni aktivizam temelj za normalan i pametan napredak civilizacije. Dobro nam došla. I evo u sredini sa nama Ivana Galić-Baksa, recentno imenovana na poziciju... Nisam mislila da će neko to čitati. Da, baš ja isto. Je li vam sad neugodno? Da. Ivana je recentno imenovana na poziciju direktorice marketinga i komunikacija United Medije, vodeće medijske kompanije u jugoistočnoj Europi, kojoj pripada i Nova TV, naš vrijedan partner i pokrovitelj ovog projekta. Ivana ima 20 godina iskustva na rukovodećim pozicijama u domeni marketinga i komunikacija. Na Novoj TV već gotovo 7 godina vodi najuspješniji marketinški i komunikacijski tim u medijskoj industriji, a tu će funkciju
u proširenom smislu i dalje obnašati. Prije nego što se pridružila Novoj TV, gotovo 4 godine je rukovodila odjelom marketinških komunikacija u Telekomu Vipnet, danas A1, i 5 godina je bila na čelu marketinške agencije, te prije toga na poslovima produkcije i brand managementa u hrvatskoj produkcijskoj kući Croatia Film. Ivana, dobro nam došla. Hvala. Krenut ćemo odmah od tebe. Samo Da probijemo led. Da li se osjećaš uspješnom i što za tebe znači uspjeh? Evo, znala sam. Filozofska pitanja mi nisu baš Zapravo da, mislim, uspjeh je, ja bih rekla, neka relativna stvar, za svakog sigurno nešto drugo znači, ali nekad je uspjeh kad se ovako digneš ujutro i divan je dan, nekad su to puno veće stvari, ali zapravo da, mislim da kad se ujutro probudiš i pogledaš u ogledalo, ako si tamo gdje želiš biti, sa osobama s kojima želiš biti, onda si vjerojatno uspješan. Naravno da imaš nekih dana kad misliš da si mogao bolje, ja barem uvijek mislim da sam mogla bolje, više, ovako i onako, ali to je već neki problem, ja bih rekla, za psihoanalizu, to nema veze sa realnim stanjem stvari. Ali da, mislim da na kraju taj uspjeh je, za mene i poslovan uspjeh je prioritetno bio cijeli moj život važniji od bilo kojeg, sada i obiteljski. Za neke ljude je to samo imati djecu ili samo imati vikendicu ili samo biti zdrav ili šta god im je u tom trenu to, ali da, ja mislim da jesam i ja mislim da živim jedan zadovoljan život zapravo. Super. Hoćemo odmah čuti od Anđele i od Majde na tu temu. A mislim da je Ivana manje više sve rekla. Mislim, Opisala te. Pa da, u stvari inače, to... Anđela je moj idol, ona živi idealan život. Ima muža koju sluša. Na Facebooku tak Pola gleda. djece se riješila. Radi koliko želi raditi, kad želi raditi, ja mislim da je to ključ uspjeha. riješila. Da. Poslala na drugi kontinent, mislim. Vrata se ovaj vikend, to samo kratko. Druga vremenska zona. Samo sekundu, je li to Instagram život ili stvaran, Anđela? Pa to sam baš, evo sad smo se zezali u hodniku, u stvari šta radimo na tom Facebooku, objavimo nešto što nekako nam je zanimljivo što bi podijelili s ljudima. Ne podijelimo to da me kočila leđa i da sam radila kokon do 3-4 ujutro i da sam odradila sastanak u pidžami ili ne znam šta. Hoću reći, u stvari jesu. Ja mislim da je to, mislim, realno ljudi koji me znaju da tako nije. Ja Anđelu znam 20 godina, Ali- ona vodi super život. Dobro, ja se trudim. Ivana će za tebe okej. danas odgovarati, već vidim. Može, Ja ne. mislim da mi možemo ići. možemo Pa to smo ti rekli da nema nikakvi, da ćemo mi sami odraditi. Da, uspjeh, ja slažem se, znači ja mislim da sam ja postigla zadovoljstvo, teško je reći za sebe da si uspješan, come on, Da. mislim kako Si zadovoljan, da. da si zadovoljan, u stvari možda bi to bila nekakva rečenica, ima naravno dana kad bi se ubila i ne doslovno Ne znam da li da figurativno. ustanem ili da Pa odustanem. ustanem i mislim si, sve, i to što si rekla uspjeh, neuspjeh, mislim da bi možda bilo super i neke druge panele, nešto da u stvari posvetimo neuspjehu. Jer u našoj, bi ja rekla, kulturi se to uopće, o tome ne priča. Kao mi smo svi, pa niko nije pitao šta sam ja sve failala. Radila da si došla do Koliko... toga. Svaki neuspjeh Naravno. ti doveo tu djecu. mislim, Da, to hoću je reći, da, i mislim i da se ne podržava ni djecu, ni u kulturi našoj općenito just do, nije bitno što će biti, i onda ljudi su u stvari jako često boje nešto probati da ne bi failali. Tako da, ja mislim da je to neka onak meni zanimljiva tema, možda zanimljivija, da pričamo o tome koliko sam loših odluka ili nekakvih Ili šta situacija. nisi napravila zato što si Šta mislila da nećeš nisam. uspjeti. To je, ja mislim, ključ. Mi smo tako zapravo na kraju odgojeni. Ja mislim Da, da bi ja jako puno odgoj stvari je. napravila drugačije. Ne znam jel bi bile bolje, nebitno. Da se nisam u nekom trenu bojala zapravo neuspjeha, jer to kod nas kulturološki neprihvatljivo. Da. A onda si već, kad dođeš u te neke zrele godine, kad ti to prestane biti bitno, šta okolina misli, kad nemaš to opterećenje, onda si već poduzeo puno nekih investicija u nekom drugom smjeru i energija, pa se i teže odlučuješ za to. Ali zapravo ja bih voljela svoje dijete odgajati na način da gle, ideš, probaš, ne ide, ideš dalje, koga briga, daš se od sebe i uopće mislim da je potpuno nebitno ako ne uspiješ. Mislim, Ja smo sam mi ne recimo, uspjeli da, negdje. ja sam imala Mogu recimo ja? sreću. Ajde. Da, evo, drago nam je da si treba s nama. za svoj glas. Drago nam je da Evo, si s nama. Super mi je da pričate o uspjehu i neuspjehu, jer ja često pričam isto o neuspjehu i mislim da trebamo to poticati. S jedne strane imamo odgoj, ali s druge strane imamo radno mjesto, gdje mi možda sad deklarativno pričamo o tome. Sad je moje pitanje koliko smo mi spremni poticati
naše zaposlenike, naše kolege na metodu pokušaja i pogrešaka. I Majda, evo možda za tebe, da isto daš neki... Ček, sad ne neću da ja ponovim, kaj su njih dvije rekla. Da, neću da ponoviš. Iako mi je jako drago da čujem žene da kažu da misle da su uspješne, jer mi najčešće nismo sklone to. Tako da jesam uspješna sam i okej sam s tim. Tako da me zanima kakva je kultura u korporaciji, kako potičemo zapravo ljude da pokušaju nešto, pa mislim, uspjeli curke su rekle, mislim sad poslije njih je teško govoriti, kad sam ja na panelu sa dvije ovako uspješne ženske sa 20 godina iskustva, mislim, onda sam sjećam se uspješno što sam s vama tu na panelu. Ali uspjeh, mislim, naravno da je bitno poticati, mislim, meni je kroz moju nekakvu karijeru uvijek bilo, neću reći važno, ali bitno da me se potakne onda kada sam dobra u nečemu. Isto tako, da me se motivira, tako je. Kad sam nešto dobro napravila, pa onda ako ti neko kaže da si nešto dobro napravio, onda naravno da ti imaš motivaciju da to opet napraviš. Isto tako je važno da kad netko napravi nešto krivo, da ga se ne osuđuje na način ti ništa ne valjaš ili nešto, ili ne znam, ti si totalni fail, nego ajmo skupa doći do toga zašto je došlo do tog neuspjeha i ajmo skupa raditi na tome da sljedeći put se to ne dogodi, da sljedeći put situacija ima drugačiji ishod. Isto tako da svi nešto naučimo iz tog neuspjeha. Ja ne znam, Ivana je rekla da je ona puno učila da bi neke stvari možda drugčije. Ja nekako, možda sam još mlada, pa možda još imam malo sam mlađa. Ali ja nekako, kroz svoj nekak, ako ćemo govoriti o ovom profesionalnom putu, neću sad govoriti o nekakvim privatnim putevima, pa mislim da kad razmislim ne bi ništa promijenila. Znači, sve što sam napravila, drago mi da sam napravila, da je to bila moja odluka i mislim da želim poticati i okruženje i oko sebe i u svom timu. Evo, tu je kolegica iz tima, nadam se da bi se složila sa mnom da je sada ona ovdje, da svatko od nas stoji iza svojih odluka i da je siguran u svoje odluke. Pa makar to bile i krive odluke. Šta je bilo najvažnije u vašoj karijeri do danas? A možda Ivana, ti, koja je bila prekretnica tvoje karijere kad si vidjela? Pa zapravo ja sam donijela u par navrata, da sad neću u te detalje ići jer mislim da su preosobni, donijela sam neke odluke za koje puno puta okolina oko mene, čak i neka profesionalna zajednica i moji ljudi koji me zapravo dobro ne poznaju su smatrali da su potpuno krive. A za mene su bile potpuno instinktivne i dogodilo mi se recimo da ja sam konkretno iz A1 otišla sa jedne jako dobre, atraktivne, vrlo poželjne pozicije koja je bila dobra pozicija na tržištu jer jednostavno nekako iz želuca, nije to više bilo jednostavno mjesto za mene, ja se tamo nisam vidjela. Ja nisam imala zapravo, to što Majda kaže, mene nije nikada zapravo u životu puno brinulo jel mi neko tapšao, jel sam nešto dobro napravila i šta je neko mislio o tome, nekako sam drugačije odgojena, meni nekako taj unutrašnji osjećaj jesam li ja dala se od sebe i da li se ja tu vidim. Ja sam uvijek u tim nekim petoljetnim planovima u svojoj glavi bila i onda kao, tamo sam recimo došla u tu fazu gdje sam trebala zapravo potpisati novi ugovor, a mislila sam, nekako sam osjećala da to jednostavno više nije okruženje za mene i promijenila sam industriju, otišla sam na jednu poziciju koja sad možda izgleda jako atraktivno. U tom trenutku tamo niti je bio tim organiziran, niti su stvari funkcionirale. Meni je to bio izazov. Na jednom panelu mi je bio neko jednom rekao da sam ja tipičan change manager. Kad negdje napravim da stvari štimaju, funkcioniraju, postane mi dosadno, pa mi treba valjda nekakav novo okruženje gdje se nešto dokazuje, mijenjam. To je činjenica, ja stvarno ne volim da mi je monotono i dosadno, ali postoje ti neki trenuci u kojima ti moraš po meni odlučiti želuca. Ja da sam sada možda 10 godina mlađa, ja mislim da sam gubila možda vrijeme u životu na neke stvari tipa, znate u nekim stvarima se prirodno rodite nadareni ili u nekima prosječni. Ja sam toliko energije u svom životu gubila da neke stvari koje mi ne idu učinim dobrima i zapravo sam samo od njima postala prosječna. A neke stvari koje su mi bile prirodni talenti, čemu sam naginjala od kad sam se rodila, od kad sam zapravo počela raditi, nekako nisam se u tom
trenu razvijala i taj trenutak gdje sam osvijestila koje su moje vrline, koje su moje prednosti, u čemu sam ja bolja od drugih i kad sam počela svoju energiju u to usmjeravati, a na ove stvari u kojima ću uvijek biti prosječna, uvijek će neko biti bolji od mene u tome, jednostavno sam se okruživala ljudima koji su dobri u tome. Ja u timu imam ljude koji znaju o svom poslu sigurno 5 puta više od mene i meni je to u redu i dapače, ja to tako i želim. Jer ja ne mislim da svi možemo biti u istim stvarima dobri. Ti neki trenuci kad osvijestiš zapravo sebe i gdje si ti i šta želiš biti, godine, Ivana, mislim da su ključni A zar ti nije lijepo ono kad u nešto vjeruješ i kad nešto radiš sa srcem i kad to napraviš dobro, da ti neko kaže onak, wow, super si to napravila. Pa znaš kaj, da, mislim je, ali To se može vidjeti na bonusu. Da ti mene neko to kaže, zanima, ok, to smo i od tebe očekivali. Mislim, Ne, mislim, Ne, ja sam slična ko Ivana, super mi je da mi frendica kaže, Da. jako sam ponosna na tebe, naravno da mi se sviđa kad mi je mama ponosna na mene, dijete, muž, ali neki ljudi u mom okruženju s kojima ja svaki dan dijelim nešto. Ali ovako, Zanimljivo. kako da ti kažem, ne zanima me to. Da. Zanima me da li mi je to omogućilo kvalitetan i lijep život kojem težim i zanima me šta to za mene znači za sutra i jednostavno se ne opterećujem s tim, ne želim se opterećivati s tim šta netko misli, da sam se nekako zamarala tim šta netko misli, teško da bi puno stvari napravila u životu, barem tako ja mislim. Ovo sad što ja ću se nadovezati, vjerojatno bi me ovako prozvala, ali tako? Bi, ali imam drugo pitanje, ali ajde. Ima drugo za tebe. Ovo je jako bitno sad što si zapravo rekla, jer ja sam jako slična tebi, meni čak nije zanima ništa doma kažu o tome, znači meni je užasno bitno da sam ja happy s tim. Opterećuje me kad im se ne sviđa to što radim, meni ali niti ja to radim, i onda sam shvatila da je to moj u stvari veliki hendikep, jer ne primjećujem, nismo svi isti. I nekom treba, nekom ne treba. I onda rijetko dajem pohvale, to ono što si rekla, ja referirat ću se na sva pitanja ako sam sve zapamtila, zaboravljam davati pohvale, jer ako ih ja ne trebam, to ne znači da drugi ne trebaju. Tako da u stvari moramo tu različitost užasno, bi rekla, ja sam ti poticati. zato uvela u svom timu, kužiš jednomjesečne feedbacke, onda se natjeram da vidim šta se dobro napravili, šta su loši, pa to ono jer ako smo u nečem hendikepirani i ovo isto što si rekla, mislim da je to jako bitna poruka i odgojem djece sve radimo krivo. Djetetu ne ide matematika i ajmo instrukcije da bude prosječna, u stvari u nečem je genijalan i mislim da skandinavski model edukacije u stvari to potiče, izvlači najbolje od pojedinca i onda i društvu najbolje. Bolje, daj za društvo najbolje. Kod nas je sve moramo biti super, svi moramo biti 5-0 iz ne znam čega, znači to je ne znam sve, znaš šta ne znaš i ja sam skroz perfectly fine s tim. Vidim šta mi ide dobro, usmjerim se u stvari samo na to i onda mi je to jednostavniji život, a okružim se ljudima, ono što ja ne znam, takvim ljudima se okružim, što oni znaju. To mi je recimo užasno bitno. Mislim, imam kolegicu Evu koja je sušta suprotnost moja i to je Perfect match. Perfect match. I što više, što različiti taj diversity, stalno pričamo, to fakat nije floskula. To je u stvari bogatstvo, jer jednostavno ne možemo biti svi jednostavno u svemu dobri. Ovo što si pitala za... Da, ali nije pitala. Nisam pitala, ali... za ono što si rekla, jesmo li spremni, failove, jer to mislim da je jako bitno u firmi. Jako je važno, da. Da, jesam, jako. I mi smo imali puno failova u firmi. Nekoliko puta se čak po 5.000 eura otišlo krivo i od tog smo napravili nekakvu šalu. Da, ali ti imaš svoju firmu? Koji je tvoj najveći fail? Jesi spremna ga reći? Moj najveći... I vi da razmislite paralelno. Ne mogu se sjetiti. Mislim, bilo ih vjerojatno 1.000.000 od prvih odluka isto tako da odem s posla koji je mama mi je rekla, svi su mi rekli ti nisi normalna. Ja sam rekla vjerojatno nisam, ali pokucala sam, rekla sam da dajem otkaz. Imaš posao? Nemam. Budem. Nešto ću. Mislim, tad je to se činilo, mislim, meni to nije činio kao fail tad. Da, ne znam. Onda vjerojatno nisi imala neki tako veliki zapravo, ili ga ne percipiraš na taj način, jer je vodio do nečeg drugog. To hoću reći, znači možda ako pričamo o osobnim nekim stvarima, ja u stvari rijetko kad doživljavam nešto kao fail i kad idem na nekakav natječaj, pitch, nešto, uvijek idem s tim, ok, ako ga dobijemo, znači da je to tako trebalo, da se super pašemo, ako ne dobijemo, pašemo jer bi se možda mučili za suradnjom, znači možda zato upravo možda ne vidim fail, vjerojatno ih je bilo milijardu
ali evo, mi strašno u firmi fail is ok i to walk the talk. Ono, doslovno, onda smo se svi organizirali da te nekako novce pokušamo kolegi pomoći da ih nadoknadi. Pa ono, kao idemo naći neki posao, idemo nešto. Ja već vidim mog predsjednika uprave, kaže, ma da, nema problema. Da, tu je velika razlika ogromna, između da. privatne kompanije, manje, i ti vlasnik zapravo i možeš kreirati jako super tu sloboda, politiku da. i imaš tu slobodu, pa ovisi jako o tebi i dobro i loše kako se dogodi u odnosu na korporacije gdje vi ipak imate drugačiju vrstu procedura. Da, kad govoriš o nego mi. failu, ono, gdje, ne znam, kad si rekla da si razmislimo, ja se sad razmišljam, ono, koji je to moj fail, ono, u poslovnom smislu i sad razmišljam i sad ne bih rekla da imam da za nečim žalim. Svaki dan mi se dogodi situacija o kojoj mozga mi mislim si, joj, to sam krivo napravila. Joj, zašto sam ovo analiziram, ne znam, mogla sam ovo ovako. A ono kad gledaš u globalu, kad se odmakneš od te cijele situacije, onda skužiš da bi to opet tako isto napravio i da si dobro napravio. I sad kad govoriš o razlici između korporacije i možda nekog privatnog poduzetnika, meni je recimo osobno najveći neki fail kad moram prešutiti, to jest kad kako bi rekla, pregrist, jel? A znaš koliko puta mi to moramo. Znači, moraš se složiti, ono, naučila sam kroz godine, naravno, dobivati i bitke koje su važne i koje nisu važne, puštati one koje nisu važne, ali još uvijek smatram failom, ono, baš kad moram pustiti nešto, ono što vi... To ne znači da ne možeš reći što misliš. Apsolutno. Ali opet to smatram, ono, nekakvim, ono, moraš si popustiti, ono, u onome što smatraš da je bitno. Dobro, ta autentičnost je upravo, izrazito bitna. Da, jer previše puta ako sebe pregazimo, gubimo sebe, a onda, u stvari ne pomažemo ja mislim da onda nikome. nisi zapravo na dobrom mjestu. Jer ako ti se to konstantno događa, onda vjerovatno si apsolutno na krivoj valnoj duljini ili sa svojom upravom, ili sa tvrtkom, ili s biznisom, nebitno. Jednostavno onda znaš da vjerojatno trebaš tražiti neko drugi put. Evo, možda Ivana traži suradnike. Ne, jednostavno u nekim situacijama trebaš vjerovati možda i ljudima koji su pametniji od tebe, koji su iskusniji od tebe. A Možda dobro, i to Ivani je da isto. više vjerujem. A dobro, da. Naučiš moram- s godinama da je to možda bilo, da su neke odluke možda bile, ali teško je temperamentu nekad progutati da neke stvari Ja sam dok sam bila treba puno prihvatiti. mlađa, ja sam ti se stalno borila i svađala i užasno sam puno energije gubila na to. A i mislim, to sad zvuči glupo, stvarno nisam jako stara, ne? A nego sam jednostavno puno tražila. Mudrija si. Mudrija. Jednostavno sad, recimo kad sam na nekoj hijerarhijski višoj poziciji, sad su mi neke stvari iz te perspektive jasnije. Jer ja upravljam velikim timom ljudi. Imaš koji su- 8 zemalja, je li tako? Da, pod sobom? mislim samo je u Hrvatskom oko 70 ljudi. To je veliki broj ljudi koji su svi seniori, svi su obrazovani, ono jako ekspertni, nadprosječni vjerojatno u onome što rade, ali ima ih svakakvih vrsta, od kreativaca do PR-ovca, do grafičara, do ne znam, svakakvih vrsta ljudi ima i oni su različiti i vi zapravo je tu prvo, nisu svima uvijek dostupne sve informacije. Jednom broju ljudi se ne sviđa to što ti odlučuješ, ali ni ne trebaju svi ljudi u kompaniji sve znati. I onda kad vi dođete na neku poziciju, kad shvatite da ste možda neke te odluke koje je vama neko saopćio, pa ste vi bili ljuti, pa ste se borili, pa ovo, pa ono, zapravo tad nisi imao neku širu sliku. Da, naravno da postoje neslaganja u strategiji i svemu, to je, ja bih rekla, nekad drugi par rukava, ali ako ste se oko nekih strateških stvari i mjesta gdje idete složili, onda mislim da to... Ja se recimo osjećam mirno. Ja i sad moram raditi možda neke stvari s kojima se ne slažem, ali ja ću uvijek reći zašto se ne slažem, to ću argumentirati, borit ću se do onog trenutka do kojeg procijenim da imam šanse dobiti, a ako ću provoditi odluke, onda ću ih provoditi na način na koji ja smatram da je dobro ako sam ja odgovorna za taj tim. Ne? Mislim, barem se tako trudim i pokušavam ne raditi kompromise tu, a mislim, možda sam imala sreće da sam imala menadžment koji je imao razumijevanje za to, ali mi smo inače kompanija u kojoj se zapravo nekako i poštuje ta kultura različitosti i mišljenja i rasprave i dogovora i kompromisa. Kod nas nemate neke autokracije. Sad, Da, ogromna je razlika od industrije do Da, industrije. sam ja rekla da je kod nas naprotiv. Pa ne znam, moje što ti ja iskustvo bankarskog insinuiraš. sektora je da oni stvarno su jako kruti oko nekih stvari. industrije su strašno. Naša industrija je, ujutro je jedna situacija, popodne druga, treća. Da, Je, industrija to smo je vidjeli preko noći Da, kako su ali se to ne stvari znači odigrale. Da je organizacija unutra, znači ti ne dozvoljava da ti govoriš, da kažeš svoje mišljenje, da donosiš odluke
prema svom nahođenju, prema svom iskustvu i prema svojoj stručnosti. Ali upravo što si rekla, znači postoje nekad možda stvari koje ja kao ne znam, mlađi ili specijalist ili nisam bila svjesna i bila sam uvjerena da ja mislim ispravno i da je ono što ja smatram dobro. Izraziš svoje mišljenje i onda to tvoje mišljenje ne prođe i onda ta tvoja ideja možda ne prođe kod nekoga. Osjećaš se onda kao da si failao, a zapravo kasnije shvatiš zašto je to bilo tako. No? Majda, možda da se odmah nadovežemo na to što si rekla, dakle, a Ivana je to dobro poantirala. Ipak mi doživljavamo bankarski sustav kao jedan vrlo rigidan, nefleksibilan. Super nam je kad imamo love na računu, grozno nam je i kriva nam je vjerojatno banka, a ne niko drugi kad nemamo. Koliko se kroz to nekakvo vrijeme, ajmo reći, tradicionalno, konzervativno komuniciranje banke, jer ona u svojoj srži ima te neke teške konzervativne elemente. Kao što smo rekli, koliko se kroz vrijeme, možda na primjer u ZABA ili neke druge perspektive, koliko se ta komunikacija promijenila. Jer klijent se mijenja. Dakle, kad gledamo ko su ti neki novi klinci koji u stvari dolaze... Mogu samo nešto reći. Ja sam radila neko istraživanje nedavno i pročitala sam u tom istraživanju između ostalog bilo da je puno veća vjerojatnost da će se čovjek u životu razvesti nego promijeniti banku. 1:3. Eto. Tako da, znaš, iz te perspektive dobar oni su on the safe side. Promijenit će banku vjerojatno onda kad je prestane vjerovati. Da, istina, znači mi jesmo bankarska institucija, mi smo ozbiljna industrija. Mi smo institucija, Zagrebačka banka je institucija koja postoji već preko 100 godina. I vi birate banku, birate takvu jednu instituciju zato što vjerujete toj instituciji, da će vjerno upravljati sa vašim novcem, sa vašom imovinom, jer svi znamo da je novac nešto što sve mi diraj, ali nemojmo se u imovinu petljati. Jel? Znači, danas je sve, pričali smo i tema ovog panela je nekakva instant komunikacija ili trajne vrijednosti. Danas nam je sve instant. Imamo instant zvijezde, imamo instant odjeću, imamo instant hranu, ali nekako trajne vrijednosti ostaju i poruka, suštinska poruka koju mi želimo poslati svojim klijentima uvijek mora ostati ista. Uvijek moramo biti dosljedni onome što radimo, uvijek moramo biti transparentni u onome što radimo, uvijek moramo slušati svoje klijente da bi naravno svoje usluge prilagođavali njima. Međutim, naravno da se kanali komunikacije, kanali su ti koji se mijenjaju. Poruka je uvijek ista. Jer mi ne možemo biti, mi smo zaista regulirana kao što je Ivana ima iskustva u telekom industriji, jedna kao što je i telekom industrija jako regulirana, tako smo i mi jako regulirana industrija. I jedna riječ koju vi kažete potrošaču može zaista činiti razliku. Zato to sitna slova, jel? Koja ne čitamo. Nisu sitna slova, to su sada velika slova i zato što je zakon tako sve što komuniciramo mora biti zaista transparentno i ne možemo si dozvoliti da šaljemo poruku koju krajnji korisnik neće shvatiti. Uostalom u svojoj komunikaciji uvijek moramo i educirati krajnje korisnika i biti odgovorni kako i prema... Ali da li bi se složila da over the time se ta komunikacija ipak prilagođavala korisniku? Apsolutno se mora... Nisu današnji mladi koji izlaze na tržište rada i oni prije 10 ili 20 ili 30 nije da bi se sjećala, ali... Jer da se ne prilagođavamo, onda ne bismo mogli, mislim, uopće opstati na tržištu. Još uvijek smo najveća banka u Hrvatskoj, pa onda to pokazuje da smo se ipak i mi malo prilagodili tom tržištu. Prosti, koje je bilo tvoje pitanje? Ne, odgovorila si. Ono što me sad zanima od Ivane i Anđele, iz perspektive komuniciranja i evo Anđela iz perspektive i tvojeg predsjedanja udrugom, krovnom udrugom tog segmenta u stvari tržišta, koliko se komunikacija mijenja i da li u tom kontekstu nekog konzervativnijeg načina promišljanja, drugačijeg izražavanja i kroz reklame i kroz PR i slično, danas vidimo zbilja totalnu promjenu paradigme. Ili ko što kaže Majda, promijenili su se kanali pa onda shodno tome... Pa točno to što je Majda rekla. Znači poruke su uvijek iste, znači u komunikaciji uvijek imate poruku koju hoćete poslati. Kanali se mijenjaju. Ono što se strašno promijenilo, znači komunikacija je nema uopće više veze s onim što je prije bilo i mislim da se civilizacija općenito nije dobro snašla sa dolaskom društvenih mreža. I što nam se dogodilo, koja je osnovna razlika između prije i sada medija, je što je prije postalo uredništvo. Znači
ok, možemo se misliti je li bio dobar urednik ili loš ili pristran, nepristran, ali je postojao neko ko je odgovoran za sadržaj koji se plasira. Društvene mreže su od svih napravili eksperta za sve. Nema nikakve selekcije i naravno su ljudi bombardirani, znači, mislim, to je stvarno veliki issue. Ono što mene, recimo, opet veseli, što ja kažem, sve u životu evolucija i došli smo do tog nekog užasa u tom stvarno u kojem, to sve što čitate. I niste vi ekspert da vi čak ni filtrirate to. Nisu ljudi krivi što oni kupuju sad jod. Ne mogu svi filtrirati, ne kuže, nisu puno eksperti. Puno je toga i sve nas ustraši nešto. Mislim, ja stvarno opravdavam, nažalost, ne volim se, zezam se ja isto sa svim raznim tim stvarima, ali ne volim jer mogu točno zamisliti kako su oni filtrirali te informacije. Drugo je ono što u stvari najvažnije, to je jedan cognitive bias, pristranost ljudi da traže informacije samo isključivo one koje se potudaraju s njihovom mišljenjem. Zato imate strašnu polarizaciju društva oko svega. Još tome algoritam pogoduje. Da. Točno. Znači, opet što klikćete, to vam se više nudi. Zato imamo u stvari te društvene mreže su neregulirane, veliki problem za civilizaciju društva. Ono što me veseli je što mlađe generacije odlaze od nekih medija tipa Facebook koje je dominantno prisutan oko toga, idu u nekakve druge video sadržaje, jednostavno nešto što je manje opterećujuće, što opet dolazi do nekog novog problema površnosti, što smo rekli, instant površnost. Znači ide se sve više u neku površnost, gubi se ta dubina. Ja mislim da će u jednom trenutku stvarno čovječanstvo, mi kao struka ili nešto u nekom trenutku to nekako zaustaviti i promijeniti, jer evo, kažem, djeca su sad od TikToka. Ja ne znam, jesi pročitala, jučer je izašao nekakav članak od Dežulovića u kojem je on zapravo prepričao, ne znam jel pratite artificial worldove i ovo što se događa zapravo, taj neki novi trend svjetova. Mislim, mene moj muž futra s tim svaki dan, pa sam dosta informirana, iako nije neko veliko polje mog interesa. Ali recimo lansirao se neki dan jedan od zapravo najočekivanijih i to neka testna verzija tog svijeta kojeg je pokrenuo i zapravo testira Facebook, odnosno Meta. U kojem svatko kreira svoj svijet i avatara i sadržaj koji će se dogoditi. I oni su, pošto je taj svijet kompletno nereguliran, tamo mogu raditi maloljetnici. Oni su angažirali curicu od 12 godina da kreira dijelove tog svijeta kako bi to bilo prikladnije i kako bi zapravo ljudi njezinog godišta dolazili sve više tamo. Ono što se dogodilo da je ona ušla, mislim, priča nije lijepa, ona je ušla, ulogirala se, kreirala je svog avatara i u sljedećih 15 minuta je doživjela grupno silovanje, ne? To je artificial world. To su ljudi koji su tamo došli da bi razne svoje mračne misli, perverzije, psihološke probleme liječili. To je ekstreman primjer, ali to je rezultat te masovne slobode kreiranja mišljenja, kreiranja svjetova, kreiranja realnosti, stvarnosti koja nije u redu. Tako da ja mislim da će se, kako se regulira danas ovdje zapravo šta je kriminala, šta nije i šta je prihvatljivo, šta nije, tako će se i u tom virtualnom svijetu morati, jer inače mislim da smo svi Ali s obzirom na brzinu koliko brzo ti mediji i te platforme i ti algoritmi rastu, mislim samo možemo uzeti analogiju sa kriptovalutama koje i dalje nisu regulirane. Dakle, vjerojatno će se puno toga stvoriti i dogoditi prije nego što se regulativa stavi. Mislim, da ne odemo sad u neku negativu. Nije, ja sam, zna Anđela, ja sam valjda još prije 10 godina sjedila na panelima, televizija je mrtva u Rovinju na danima komunikacije. Uvijek se tog sjetim jer me to grozno frustrira. Televizija još uvijek nije mrtva. Ja sam isto jako dugo mislila kao Isuse, ti naši gledatelji, pa oni stare, oni više ne gledaju televiziju, klinci. To uopće nije tako. Broj sati koje ljudi provode za televizorom se povećava iz godine u godinu. Uvijek zapravo netko stari i uvijek u taj vaš pool gledatelja dolazi netko novi. Jedan dio sadržaja postaje personaliziraniji. Vi sad morate, mi sad više ne možemo imati jedan kanal ili dva, moramo ih imati 100, ali morate kreirati sadržaj za publiku. I mi smo radili eksperiment prije par godina sa Super talentom, kojeg smo pozicionirali komunikacijski sadržaj u svakom drugom smislu u našem vlastitom prime time-u, koji je apsolutno 50+, mislim. Mi smo ga targetirali isključivo za mlade. I
kad smo imali sadržaj koji je za njima bio primjeren, onda su oni to i gledali. Sadržaj. Stvar je u tome da vi morate kreirati content, kreirati sadržaj da bi na neki način to radili. Tako da ja mislim da neće današnji ti tradicionalni mediji izumrijeti, oni će se samo promijenit će se način na koji oni funkcioniraju. Što će zahtijevati više energije, više promišljanja, više failova i svega toga, ali mislim da je u tome zapravo, još uvijek je to taj jedan urednički moment važan, ne? Meni je to osobno bilo totalno otkriće kada se zapravo ta neka promjena počela događati i kad sam ja shvatila da ne bude televizija tamo umrla i nek se to stalno zapravo na neki drugi način mijenja i evoluira i neće ni izumrijeti print i sad je on zapravo na tiraži na kojoj treba biti. Ovo sve drugo bilo nerealno. Ne? Sad prvi put zapravo imaš relevantno istraživanje. Prije smo svima nama su prodavali priče, mi smo se prodali u 20.000 primjeraka. Ko je to mogao provjeriti? Niko nije ni brinuo o tome. Da, nažalost, mislim, sad ne bi cijela po medijima ovoga, mislim, ali mediji isto doprinose toj kulturi instantizma, jel? I baš ovo što je Anđela pričala o uredništvu. Mislim, sad znači, imamo komercijalne televizije koje naravno da će se voditi onime što je gledano i naravno da će plasirati sadržaj koji je gledan, koji je klikan i tako. Mislim, meni je žao da se izgubila da je nacionalna televizija izgubila tu svoju primarnu ulogu, a zapravo da ti ona plasira sadržaj koji je edukativan, jel? Misliš na javnu? Mislim na javnu, pardon, javna televizija, da. Znači, više tog sadržaja koji je edukativan, a ne samo što ljudi žele gledat. Mislim, jer ako je nešto ljudi gledaju, ako se nešto jako puno klika i jako puno gleda, to ne znači da je kvalitetno i ne znači da je sadržaj. Ali mi ovdje za ovim panelom zapravo kreiramo, sudjelujemo u toj kreaciji. Što mislite, ne bih htjela pitati ko je odgovoran, jer smo svi su odgovorni na neki način, ali moje pitanje je što možemo napraviti, što agencije mogu napraviti, što klijenti, što mediji da bi ta kultura komunikacije u javnom prostoru postala bolja. Mislim, ne znam, Ivana, da li misliš da će se dogoditi da jedan dan će se televizije postići dogovor i reći, ok, od danas nećemo emitirati predsjednika i premijera dok komuniciraju na način na koji komuniciraju? Pa ja sad stvarno ne, mislim, s obzirom da će ovo postati YouTube video, onda neke stvari stvarno ne trebam sad ispričati, ali ja sad već radim sedmu godinu na Novoj TV i stvarno mogu reći da kod nas ne postoji, mislim, mi stvarno ne možemo utjecati na uredničku politiku. Ne zato što da mi želimo. Mislim, ja nekad bi stvarno voljela da sad Vedrana, ja sam odlučila da ćemo mi medijski biti pokrovitelj tog projekta, ja bih rado da je Vedrana u Dnevniku, ali to se ne može dogoditi jer je to sadržaj koji nije relevantan za većinu naše publike koji gleda Dnevnik. I u nekom smislu to je apsolutno ispravno. Mislim, i urednici su ti koji na neki način moraju imati tu jednu etičku i moralnu i osobnu odgovornost za to kako kreiraju taj sadržaj. Ne? I mislim da se trebamo na taj način tu postaviti. Ali, evo ga sad. Dijelimo. Mislim da trebamo zapravo na taj način razmišljati. I svašta se dogodi. Mi recimo smo imali puno sukoba, nego nerazumijevanja sa vlastima, sa ministrima, s premijerima, bilo kojim. Pa i prozivaju vas u krajnjem. Mislim, ne znam, evo, na primjer, oni nas imenuju u kontinuitetu, ali vi morate imati zapravo taj menadžment, odnosno podršku samog menadžmenta da svi možete tako ponašati. Mi smo recimo, kad su bili zadnji izbori, evo, to je recimo jedan baš slikoviti primjer, htjeli organizirati sučeljavanje za predsjedničke izbore. Nitko od naših tada potencijalnih predsjednika, pa i ovog sadašnjeg, nije bio zainteresiran za doći. Zašto? Zato što su se bojali. Oni su se bojali, dva novinara obrazovana ih ispituju o stvarima o koje oni zapravo ništa ne mogu obećati, ništa konkretno ne znaju. Njihova funkcija kao predsjednika zapravo ni ne može možda i utjecati na to. Oni to ne žele reći svojim biračima. Ne? I oni su svi zapravo, bez obzira što su elokventni, ratoborni muškarci, imali neku figu u džepu, lakše im je ovako držati predavanja, sazivati pres konferencije, pisati letke, unemljivati PR agencije. I nisu htjeli zapravo sučeljavanje. Odnosno kao ja ću doći ako dođe ovaj, ja ću doći ako dođe ovaj. I mi smo tada odlučili, ja znam, ja sudjelujem u tim odlukama i mi smo tada odlučili, ok, mi ćemo reći datuma tog i tog, u toliko i toliko sati, u našem studiju je sučeljavanje. Vi ste pozvani, ako ne dođete, doći će vaš vjerojatno konkurent pa će imati tih sat vremena za sebe. Pa sad vi odlučite da li vi želite tih sat vremena prepustiti na najgledanijoj nacionalnoj televiziji koja ima najgledaniji Dnevnik već 10 godina svojim biračima ili ćete doći tamo razgovarati s tim svojim protivnikom. Da li sad, urednici imaju tu slobodu? Razgovaraju međusobno, ne.
mi smo napravili spot, pustili smo ga na televiziji, oni su se osjetili pozvani, oni su se oba dvoja pojavili tamo, iako su oba dvoje rekli da neće doći. Vi možete kao mediji vršiti pritisak na taj način, možete ih ignorirati. Mislim, mi recimo pokušavamo, jednostavno ignoriramo nepristojne, ignoriramo neugodne, pokušavamo na neki način biti u tim stvarima objektivni, ne zauzimati strane. Naravno da vi ne možete, novinari su ljudi i oni imaju svoje preferencije i želje, ali njihova osnovna misija je da objektivno izvještavaju stvari od interesa, a da vi donosite zaključke, oni su ti koji vam moraju dati informacije na temelju kojima ćete donijeti zaključke. Što agencije mogu napraviti? Kako agencije mogu utjecati na kulturu? Pa ja mislim da možemo svi stvarno jako puno i ono što si rekla, trebali bi u jednom trenutku reći ovoga stvarno dosta. Mislim da agencije već jako stvarno puno rade na tome, paze da su što god se i objavljuje društvenim mrežama, prvenstveno koje su stvari najjače u tom širenju krivih drina, informacije i tako dalje. Trude se stvarno, gledam često, pratim i komentare, usmjeravaju znači mislim da je ta nekakva struka osvijestila to i da smo mi suodgovorni da moramo. Ne znam je li to dovoljno. Mislim da bi, kažem, i mediji i svi, mislim da ima kritična masa ljudi koji je to svjesna. Evo vam primjera Ukrajine. Najaktualniji primjer. Šta se dogodilo? Da ne postoje objektivni mediji, ne postoje društvene mreže, da ne postoji toliko kanala komunikacije, nikada se ne bi dogodila ova situacija reakcije Europe na rat u Ukrajini. Ja mislim da je to na kraju ipak bio medijski rat. Mislim, mediji su ti koji su dali prostor. Dali su prostor. A isto tako su možda i dali prostor nekim Rusima koji nisu za tu politiku koja se vrši, da imaju svoje mišljenje. Ja mislim da je apsolutno to. Mislim, ne znam je li imate informaciju da su ukrajinske sve televizije, kanali su poslali obavijest svim europskim televizijama. Oni su se udružili i proizvode jedan Ukrajina United News i zajednički rade, jedino što rade trenutačno je taj news program zajednički, onako kako mogu u okolnostima u kojima rade. I oni su zamolili da se zapravo ugase ruski kabelski kanali, da se ne emitira kriva propaganda, da se njihove vijesti kao relevantne puste i mislim da je 80% Europe to napravilo u jedan dan. To se dogodilo u jedan dan. To se, mislim... A sad mene zanima da su Rusi napravili istu stvar iz nekog vrijednosne perspektive. Da li misliš da bi se dogodilo drugačije? Rekli smo da nećemo politiku. Vrijednosno u smislu načina koji komunicira ukrajinski predsjednik, načina komunicira i vrijednosti koje reprezentira ruski predsjednik. Da je Rusija nametnula jedan kanal, objedinila vijesti iz svoje perspektive, da li bi mediji na isti način odreagirali? Ne, mislim da je tu sad stvar, tu možda čak i nije stvar tog objedinjavanja, tu je samo stvar što danas više novinari koji ne provjeravaju, nemaju background i ne rade ček svake priče, oni ne uspijevaju egzistirati. Ja mislim da nitko ne bi objavljivao ove vijesti iz Ukrajine onakve kakve jesu, ne bi pričao hvalospjeve o njihovom predsjedniku i njegovoj ženi i ne znam čemu već se pišu, da ne postoji neki background. Mislim, način na koji je predsjednik Rusije komunicira i njegove poruke koje on šalje, kroz vrijeme su se pokazale kao lažne, neistinite, neetične, nemoralne, ovakve agresivne, neumjerene. I samim time ja mislim da svaki iole relevantan komunikator, novinar ili ko se s time bavi, kad napravi bilo kakav background check, njemu tu nešto smrdi. Naši novinari su tako odgojeni, njima uvijek nešto smrdi. Oni uvijek gledaju je li ima tu neka priča iza ili nema i zapravo nikad ne objavljuju drugačije. A s druge strane danas, kako je rekla Anđela, svako ima glas. Svako i ko loše misli, i ko dobro misli, i ko niš ne misli, može napisati šta misli. Tako i da postati stručnjak. Svojim porukama, dosljednosti i onome što zapravo promoviraš, kanali su se promijenili. Znači, brzo se skuži kad je nešto fake ili površno, ali može napraviti štetu. Na Instagramu, na društvenim mrežama, ali poruke su iste. Mislim. Jel klinci zbilja skuže da je nešto fake? Vidimo da se zaljepe na te tiktokere. Ne skuže. Zavisi koja je naravno dob. Recimo ja malo 10-11 godina će sad, on je onak još, ja kažem, tele i doslovno nema taj filter i moram s njim jako puno razgovarati i moram jako puno s njim sjediti i moram pogledati da vidim te tvoje tiktokere, da vidim to kad gledaš. Pozlije mi. Dok recimo čer je 16 i nisam je se još riješila, dolazi za vikend, i poželjela sam ju, potpuno ima drugačije, znači nju je malo zahvatilo kasnije to
tiktokerstvo i te neke instant stvari i već vidim da ona onak filtrira, ma jako to vjeruje. Čak i neke stvari koje su real, ona kaže, ma nije, to ne može biti real. Tako da i dosta su ih učili i puno ih uče i stvarno su u školi, opet ovisi o tome. Recimo, profesorica u školi ima grupu, WhatsApp otvorila je Raska grupu razrednu da promatra komunikaciju, da ih ona usmjerava jer ima bullinga kroz grupe, tako da. Onda isto tako imaju medijsku kulturu kroz koje puno rade, kako se komunicira, što se smije na internetu, što se ne smije, ali hoću reći, mislim, ovisi o dobi i ovo stvarno bi svakom sugerirala, provedite vrijeme gledajući to što gledaju, šta objavljuju. Znači, Instagram, ne znam koliko ste primijetili, ali Instagram tinejdžerica je onako stvarno neprimjeren. Ali niko im nije rekao. A što mi možemo napraviti po tom pitanju? Jedna stvar su kao roditelji, struka ili roditelji, da. Kao struka. Pa vidiš, dobro pitanje. Možda bi mogli napraviti neke obrazovne stvari. Istovremeno koristimo influencere, influencerice, mlade, 13, 14, 15, 16 godina, plaćamo ih. Da. Jer su nam dobre za neki dobro brand. Pitanje. To je baš dobro pitanje za struku i da uopće se možda i pozabavimo nas dvije s tim. Da, možda prekinuti jednostavno neke te sve fake živote. Ma ja mislim da to na kraju samo brendovi koji odluče oglašavati. Ja mislim da je njima odgovornost da odluče da li će investirati novce da promoviraju neke ispravne ili zapravo pogrešne vrijednosti, sad kakve, etičke, fizičke, moralne, ne znam, nije ni važno. Jer mislim, struka struka može sugerirati, ali ne odlučuje gdje sugerira. Da, ali može sugerirati. Ali znaš, s jedne strane imaš šampon kojeg zapravo samo zanimaju te brojke i zanima ga ta lijepa kosa. I po mogućnosti da je to na influencerici od 17-16 godina, a ne od 40. Znači, kosu svoju s tim šamponom 2 puta, onda će skužiti da mu zapravo taj šampon ne valja, pa će krenuti na drugi. Mislim, to je ko kad si na dejtu. Neko ti se prikazuje. Da, ja mislim da Manuela sugerira na to da u stvari djeca, curice gledaju te role modele i to dalje prate. Ako mi ih ne bi kao mediji gurali, ako to se počela i modna industrija okretati. Vidjeli smo sad recimo H&M, ne znam još ko sve stavljaju modna je tu najnaprednija. Da, najnaprednija, tako da bi mi, hoću reći, svi možemo, evo, možda nekad ne sjetimo se, možda možemo, možda mi, evo, ne smo na tom stupnju da smo o tome razmišljali, ali možda nisu svi, pa ako nekog poguramo, nešto objavimo, napravimo neku kampanju, kao što su ovi paneli. Ako svako pomalo napravi. Svako pomalo. Upravo to čini mi se da smo svi mi u toj industriji svjesni koliko ta komunikacija zapravo nije dobra i niko od nas ne može samo. Nisu mediji sami odgovorni, nisu ni društvene mreže, niti su agencije, nego svi trebamo napraviti taj neki zajednički korak da bi komunikacija postala kvalitetna i da bi slali bolje poruke. Ivana, ti si svježa na novoj poziciji, razna tržišta. Da li vidiš razliku u komunikaciji i u stvarima i u porukama koje prolaze kroz različite kanale u Hrvatskoj u odnosu na druge zemlje u regiji, na primjer? Da, apsolutno. Baš zapravo sam shvatila da smo mi jedna jako pristojna i fina odgojena zemlja i da baš jako pazimo o tome da uljuđeno komuniciramo i slično. Mislim, stvarno sam se iznenadila. Reci koje zemlje. Koje zemlje si dobila? Ne znam. Kojih je tih preostalih sve? Pa ne znam, na primjer, ono što je normalno u Srbiji kod nas nije normalno. Za neke tako rubne, ne govorim sada o brand komunikaciji Telekoma, banke ili nešto, naravno da ali recimo da u Srbiji je normalno da ćete možda u reklami za Telekom ili banku ili tako neki tradicionalni, ja bih rekla, sektor vidjeti polugolu klinku ili nekakav jako intenzivnu muziku, ja sad ovako malo karikiram, ali zapravo nešto što bi se iz perspektive komunikacija kod nas vjerojatno smatralo ili nepristojnim ili preagresivnim ili nedovoljno tradicionalnim ili slično. Znači ipak smo nešto učinili. Ili Anđela su konzumenti drugačiji. Je, ali kod nas je prije 10 godina sjetimo se špage na pločicama i ne znam šta je na autu. Mislim, ja vam mogu reći da event u Srbiji, Grčkoj i tipa u
Zagrebu stvarno izgleda drugačije. Apsolutno. Mislim, poslovni svijet u Srbiji i Grčkoj, recimo, i što sam ja vidjela iz Bugarskoj, mislim, mi smo za njih zakopčane, jako konzervativne. Tamo se poslovne žene jednako inteligentne, čak i uspješnije su i pametnije, možda od nas i obrazovanije. One nemaju nikakav problem doći u najužoj haljini, najotvorenijoj, našminkane u zlatnim sandalama. To bi se kod nas gledalo kao neukus i neprimjerenost u poslovnom svijetu. Ja ne znam je li to dobro ili loše, nije ni bitno, ne? To su zapravo neke razlike, ali mislim da još uvijek, kako bih rekla, kod nas se još uvijek nekako vodi briga o tome. Recimo, ja vam mogu reći iz perspektive naših portala. Mi imamo više od 90 portala unutar te grupe, ne? Portal Dnevnik HR uvijek jako nekako pazi da je poruka koju je dao objektivna, da ne sugerira ništa što je eventualno mačistički, što je eventualno ovakvo, što je možda neprimjereno, neetički, nemoralno, da nekako postoji uredništvo, poštuje zapravo i različitosti, da ne vrijeđa nijednu skupinu ljudi, nijednu vjersku zajednicu i tako. I kod nas se dosta oko toga, kako da vam kažem, mi jesmo prvi na tržištu, jako nam je dugo trebalo da dođemo na tu poziciju kao portal, jer je ta urednička politika stalno bila takva. Da smo mi odlučili staviti kako da kažem, sise i guzice i neki uvredljivi kontekst i nekakve jače naslove i ganjati zapravo prvo mjesto koje bi nama bilo profitabilnije, mi bi bili jako brzo prvi, nama je dugo trebalo, ali ja razgovaram skoro svaki drugi dan sa grupom iz perspektive, njima je tabloidno novinarstvo standard. Kod nas je tabloidno novinarstvo nešto, recimo ja da sam novinar nekog tabloida u Hrvatskoj, nema ih puno, ali malo bi me bilo sram. Onak bi mislila da se ne bavim baš nekim jako finim poslom. A tamo je to stvar prestiža. Njima se to jako sviđa, njima je to fora, ne? Tako da postoje te neke razlike. I ne sad samo u Srbiji, recimo Bugarska, Grčka, jer estetika im je kompletno različita i slično, ali i poruke su im zapravo, neke stvari kod njih nisu onako kod nas. Ja bih stvarno rekla, ja sam se jako iznenadila, mi smo stvarno uljuđeni. A kako se ti nosiš sa tim? Imaš potrebu promijeniti ili ukazati ili nešto? Ne, meni je zapravo, mislim, zabavno mi je to i učim puno. I osvježilo mi je zapravo, nekako mi je osvježilo svakodnevnicu u smislu da vidim i te neke različitosti. Bez daljnjeg da nekad se, mislim, ja na kraju ipak prepuštam te neke stvari, mislim da postoje lokalni timovi koji su za to plaćeni, imaju bolju ekspertizu od mene i poznavanje lokalnog tržišta. Ja mogu ukazati protiv čega, što bi ja svakako reagirala i što mislim da dok je u mojoj odgovornosti ne bi prolazilo je bilo kako nekako vrijeđanje i neke neetične poruke i rekla bi neodgovorno, nedruštveno ponašanje, ne znam kako da to drugačije kažem. To mislim da je moja odgovornost da takve stvari spriječim, ali ta nekakva everyday komunikacija i ta neka marketinška komunikacija, gledajte, ja mislim da tamo postoje neki ljudi koji su za to plaćeni, koji to jako dobro znaju, imaju određeno iskustvo i rezultate, a dok god ne rade nešto što je po meni nemoralno i neetički, ali različito, da, apsolutno. Je li ima neka kampanja koju biste sad istaknuli, a da ne radite vi, da nije vaša kampanja, gdje vidite zapravo brand da ima dobru, modernu komunikaciju sa dobrim vrijednostima? Spomenuli smo modu, možda prednjači u tom dijelu diversity-a. Da li ima nešto, sad rekli, oni to rade dobro i da su walk the talk? Pa ne znam, baš razmišljam, mislim na glas, razmišljam stvarno sad kako si rekla prije 10 godina i kad se sjetim prije 10, 15, 20 godina, mi smo u stvari dosta napredovali brendovi i općenito svi, da, možda su ti kažeš, oni neki drugi misle da je nešto dosadno, moguće, ali mislim da svaki sektor ima svoje, ne znam, pivovare, opet kažem, teško je sad nešto reći, ali pivovare, nema tog više seksizma. Počeli smo primješćivati, ok, smijem doći u birtiju i naručiti pol litre piva, nije više moram neku malu ili neću ili nešto, ne osjeća se više to. Tako da mislim da je u stvari veliki pomak i u svakoj industriji. Ma još uvijek ima, mislim toga ima. Ne mogu sjetiti, ali ove godine je bilo barem 2 kampanje gdje meni došlo da nazovem i kažem pa mislim, ima da. A čekaj, Ivana, možeš odbiti ili ne? Kao televizija? Ne. Mislim, možeš ti odbiti ako ti, ali relativno, uglavnom ne možeš. Ali nećeš. Mislim, možeš odbiti ako nešto uvredljivo. Nije stvar u tome, možeš svakako odobriti, čak ni ne smiješ. Ti imaš isto odgovornost kao medij da ne smiješ promovirati uvredljiv sadržaj na bilo kojoj razini.
Ne govorim sad samo mislim, vjersko, ovako, onako, mi smo ne još, smiješ širiti govor da. mržnje. Ali Zaostalo malo tu se sredina, radi ali- o takvim nekim nijansama da je to podložno vrlo subjektivnoj procjeni. A ja kako sam u toj industriji, onda sam malo možda osjetljivija na to i ja stvarno mislim da su neke kampanje, ja se sad stvarno ne mogu sjetiti i ne bih htjela imenovati ljude s kojima radi, Naravno. s kojima svi radimo, ali neke su kampanje zadnjih 2 godine stvarno bile kao da su se 70-ih rodile, kako su uvredljivo komunicirali. To je Dobro, sigurno, srećom, to ti vjerujem. srećom postoje u ovoj situaciji srećom društvene mreže, pa kad se i pojavi takva neka kampanja, znači ljudi to brzo odmah sude. ishejtaju, Da. znači i onda su posljedice. A imamo Ja mislim da su- i Hurin sud časti i često dobijemo. Pa se Jel dobijete onda... često? Pa da, dobijemo, vjerojatno je Da, bilo ja sam ovo, isto da, vjerojatno je bilo to i pomaci su veliki, ne možemo očekivati da svi ljudi na svijetu neće probati cice i guzice Ja iskoristiti mogu reći da ili mi seksizam, dobivamo ali- od pravobraniteljice za djecu na tjednoj bazi, tipa I to je u u redu, prilogu, znači u djeci dnevniku stvarno je treba bilo paziti. ovo ili Da. ono i da li Apsolutno. ste vi možda dobili dozvolu, osigurali, mislim, postoje neke službe koje stvarno brinu o tome. Radi se i UNICEF isto ima za sve članice Hure edukaciju što je primjereno za djecu, kakav sadržaj, što bi se smjelo, što se ne bi smjelo. Znači edukativno i za klijente, znači sve koji imaju proizvođači dječje hrane ili ne znam bilo čega. Mislim, to stvarno, mi stvarno evoluiramo, vjerojatno to kad se makneš negdje drugdje onda vidiš jer sve ovdje ništa ne valja, ali ovoga... Mi smo dosta regulirani i u tom smislu Dosta, postoji da, jako ali- veliki broj tih državnih službi koje nama pišu i imaju mišljenje o tome. Da, ja mislim da apsolutno se to pazi, ali mislim da naravno i ti kao medij možeš neke stvari odlučiti ne raditi. Ne? Ja sam se sad zapravo sjetila jedne kampanje, ja ne pratim baš dobro taj reklamni sektor više tako intenzivno, ali zapravo mi je kćer od jedne moje prijateljice ukazala na kampanju ovu od McDonald'sa zadnju. Ja osobno nisam fan McDonald'sa, mislim ne zato što ne volim McDonald's, nego super mi je ta brand priča i sve zajedno, ali šta ja znam, ne bi recimo voljela raditi na komunikaciji McDonald'sa, nije mi to napeto, ali recimo mislim da su baš napravili lijep odmak u svojoj kampanji. Da. U smislu, ne sviđa mi se što s tom svojom junk hranom targetiraju klince, ali to je sad njihova strategija i ali mi se jako sviđa na koji su način to napravili. Ne znam, jeste vidjeli tu kampanju, to je kampanja baš za mlade i ona ima 10 godina i bila je apsolutno impresionirana s tim, ali tamo nije bilo promocije, nikakvih tih loših stvari koje zapravo se klinkama danas nude, te golotinje, loše muzike, loših utjecaja, to su zapravo sve bili neki užasno urbano, cool klinci, da. urbani, zanimljivi, onako su bilo je to malo inspiring i aspiracijska neka reklama je bila i meni je to bilo recimo baš jedno super osvježenje u odnosu na to kako inače Kako neki smo brendovi navikli komuniciraju. da komuniciraju Da. takvi brendovi. Mi smo skoro na punom satu od kad smo krenule. Ja bi pozdravila, odnosno pozvala sve koji su u dvorani da smisle pitanja. Isto tako i onima koji nas gledaju u live streamu online, da slobodno pošalju svoja pitanja. A sada bi u stvari na tragu ovoga što je Ivana govorila, Majda tebi postavila pitanje vezano za financijsku pismenost. Pa onda i taj odnos tih nekih, spomenuli smo klince i te neke njihove aspiracije i komunikacijske kanale, poruke na koje se mogu nasloniti. Financijska pismenost je jedan od većih problema s kojima se susrećemo, ne samo u tim mlađim generacijama koje ne dobivaju tu vrstu obrazovanja ni u osnovnom ni u srednjoškolskom obrazovanju. Da li banka može sebe smatrati odgovornom da bude obrazovna i da bude nastrojena prema edukaciji? Banka sigurno mora raditi na tome da poboljša financijsku pismenost nacije. Mislim, kao i medijska pismenost, tako je i financijska pismenost nešto na čemu svi trebamo raditi. Svi smo svjedoci nekih situacija koje su se dogodile kroz povijesti na koje se možda ne bi dogodile da su ljudi malo bili više financijski educirani, ali nekad moramo priznati da to nije bilo samo zbog financijske edukacije, nego i možda ih i život natjerao na neke takve. Istraživanja recimo pokazuju da vam, ne znam, među mladima, preko 60% mladih sebe smatra financijskim pismenima. Znači, kao recimo to je nekakav visok prosjek financijske pismenosti, ne znam, ali čak 85% mladih misli da mora učiti o financijama. Dakle, mislim, tu je odgovornost, naravno da je nama na financijskim institucijama odgovornost da učimo mlade i da ih opismenjujemo. Naravno, tu je i na obrazovnom sustavu da uči mlade o financijama, na cijelom društvu da ih uči, na roditeljima da ih uči. Mi puno ulažemo zapravo u financijsko opismenjavanje.
to ne znači da je to dovoljno i to ne znači da smo mi sve napravili sve što možemo. Mi smo, evo, samo prošle godine, mislim da sam izvukla neki podatak da smo, to jest kolegica je izvukla podatak da smo imali preko 50 financijskih radionica sa raznim institucijama, ne znam što fakultetima, što školama, što inkubatorima, udrugama, gdje smo upravo radili te radionice financijske pismenosti i kroz koje je prošlo skoro 3000 ljudi. Problem u tom financijskom opismenjavanju vam je to što vam je to svima dosadno. Znači, svi misle šta ću ja sad učiti? Svi bi imali vikendice, vile, aute. Svi bi imali novce, a zapravo onda se svede na to da ljudi vam zapravo ne znaju, mladi, ali čak ne samo mladi, ja tu uopće mlade ne bi targetirala, nego općenito, ne znaju neke osnovne razlike između, ne znam, debitne kartice i kreditne kartice. Ne znaju razliku između anuiteta i rate. Znači, neke osnovne stvari mi trebamo ljude naučiti i ljudi, mislim, moramo i stvoriti tu neku motivaciju kod ljudi da oni zapravo i žele učiti o financijama, jer, mislim, koji matematika, mislim, jednostavno nekome to nije prirodno da se interesira za to, ali ako želimo biti financijski uspješni, ako želimo znati upravljati svojim financijama, mislim, prvo moramo naučiti kako to raditi. Neće nam to doći s neba. Ja. Da li misliš da financijska pismenost, ja mislim da je apsolutno važna za sve nas u društvu, ali da li misliš da poseban pristup treba ženama? Dakle, znamo ako nema financijske slobode da nema slobode. Znamo da su žene vrlo često kad dođu kod prosječnog bankara, pa kad se krene razgovarati o fondovima, investicijama i slično, naprave 10 koraka unazad, jer se tu ne osjećaju sigurno, da postavljaju pitanja. Tu bi te demantirala. Zapravo. To me zanima, znači, obično je fama žene ne znaju upravljati financijama, žene su pod nekom stegom i baš smo imali, evo, prije 1-2 tjedna smo bili na kavi sa jednim našim kolegom koji se baš bavi investicijskim fondovima. Mi smo naime pokrenuli taj jedan naš ZB Smart Invest, odnosno Smart Invest. To je znači projekt u kojem ti možeš doći u banku i reći ja bih htio investirati u nešto, pa 100 kuna mjesečno i ti ćeš na osnovu nekakvog skeniranja tvog profila, koji uključuje i psihološki nekakav tvoj profil, koliko si sklon nekom riziku, tebi će savjetnik, odnosno bankar, savjetovati u što ćeš uložiti. I sad ja tako pričam s njim, ja kažem, joj, znaš, imali smo, tema su bile isto žene, pa kako će on bio je na jednom panelu gdje su samo žene. I rekao, pa dobro je malo, ja sam isto, išla sam upravo s tom tezom, pa možda bi više među ženama trebalo osvijestiti to kako upravljati financijama. Kaže meni, ne, meni ti dođu muškarci na razgovor i onda razgovor završi tako da kažu, ok, moram se sad konzultirati sa ženom. To je jasno. Znači, nisu žene, mislim da je ta percepcija, znači kod nas su, barem klijenti koji dolaze, znači ne bih rekla, ne bi uopće odvajala sad tu da ženama treba više ili ženama treba manje. To je zaista... To je možda iz nekakvih ovih urbanih i razvijenih sredina, pretpostavljam da ti misliš... Mislim generalno. Generalno je da nekome u nekoj ruralnoj sredini općenito treba edukacija. Da, žene generalno imaju problema zbog toga što nemaju primanja, mahom još ne radim i zaboravimo gdje mi živimo. Radimo za manje. Mene najviše muči što ne radimo za manje. To me najviše muči što radimo za manje. To me baš jako muči, ali to moram ja riješiti vjerovatno sama sa sobom. To je krivo, sigurno. Ali mislim, nije stvar financijskog opisnjavanja, mislim da je stvar financijske slobode, ne? Mislim da bi žene trebalo naučiti da moraju imati financijsku slobodu, a onda će se one educirati ako žele se investirati. Mislim da je jer ako ti nemaš svoj kruh, odnosno svoje novce, mislim, ne možeš onda njima ni raspolagati. Mislim, to je sad jedan drugi jedan problem. Sljedeći panel, jedan novi panel. Panel, da. Imamo pitanja iz publike? Sigurno imamo. Skrivaju mi se ovi koji znaju na kog ću uprijeti prste. Hvala na mikrofonu. S obzirom da smo počeli na temu komunikacije, biste li mogli izdvojiti znači, jednu osobu na temu koja dobro komunicira i jednu na temu znači, koja loše komunicira, s tim da se ne trebamo zadržati na hrvatskoj regiji, već možemo na globalnu razinu ići. I zbog čega ste odabrali tu osobu? Hvala. Dobro, sad bi trebalo malo možda promišljati, možda onako nešto na prvu, nemam pojma.
Na prvu recimo jednu lijepu komunikaciju, sad možda Obama je imao baš onako jednu komunikaciju da ga svako razumije, što je teško. Ja sam znala reći nekim našim političarima koji su jako pametni, jako divni, krasni i stvarno postoje takvi. Rekla sam, ali vas niko ne razumije. Razumije vas 2% populacije. Hoću reći, znači komunikacija nije samo po meni Izgovoreno. Da, izgovoreno i koliko god da je lijepo i koliko ja sad se divim sve što si mi rekao, u stvari komunikacija je ono da te razumiju svi koji su te trebali razumjeti. Tako da recimo mislim da je on ok, sad ne znam, tu baš u Hrvatskom, trebalo bi malo razmisliti, sigurno bi našli. Ali evo recimo, prošle godine Hrvatska udruga za odnose s javnošću dijelila nagradu za najboljeg komunikatora doktoru Natko Beck. Evo recimo. I mislim da je on primjer izrazito dobre komunikacije jer je temu koja autentičan je, temu koja je vrlo, vrlo kompleksna putem društvenih mreža i dakle do publike do koje on želi doći je došao i približio nam nešto vrlo, vrlo jasno i svi smo mu vjerovali i vjerujemo mu još danas. Tako da to su takvi ali to ljudi. jako je recimo to teško. Ja se sjećam sa faksa, mi smo imali jednog, bio je profesor Peci, njegove knjige mi smo obožavali. Znači on je statistiku koja je užasno kompleksna i grozna, mi smo jednostavno obožavali. Jer on toliko to pisao jednostavno, idiot proof. I ja sam rekla, ja žao mi što tog čovjeka ne mogu upoznati i samo želim gledati, jer to je jako teško. Pogotovo što je nešto kompleksnije, zato kažem ovako nekakve struke tipa medicina ili nešto što ti trebaš približiti, zanosimo se da je to jednostavno i ja često i ne osuđujem ljude bilo koje kad čujem da ga nešto krivo, jer znam koliko je teško u stvari iskomunicirati da te svako razumije, približi tematiku i koliko su u stvari to talenti. To su talenti, mi što je rekla Ivana. Mi možemo neke svoje stvari dovesti do prosječnosti, nešto što nam nije hendikep. Znači, ako niste dobri u jezicima, možete dovesti engleski da znate odlično funkcionirati i raditi sve. Nećete nikad napisati knjigu na engleskom i ne trebate. Tako da hoću reći, ovo govorništvo u stvari je jedan veliki talent i vi možete vjerojatno to izbrusiti do razine da to pristojno radite, da ne mašete puno rukama ko neki, da ne znam, radite. Ima teorija tu svega toga što se može naučiti, ali taj kako je Sanader bio super prirodan talent za govornika. Ne, najgori su oni koji su pretenciozni, žele zvučati jako pametno, a zapravo onda na kraju... Pa recimo naš predsjednik, sad ima jednu komunikaciju koju teško vjerojatno iko može objasniti kad u kom trenutku on zašto nešto uopće to govori. Ok, možda je to njemu jasno ili ne znam. Okay, pa ja mislim da on čak možda on radi dobro. Misli da je duhovit. Ja mislim da on ima, da on čak možda je onak na nekoj razini, znaš, to i pokušava biti ciničan i zabavan. Ali jer on je pametan čovjek primjer. Sigurno koji je obrazovan. Pa mislim ja nikad ništa ne govorim ono što ne mislim. Što nije istina. Mislim, evo ne znam, jednostavno nisam baš razmišljala, bavila se tim. Samo nepromišljen. Jednostavno je nepromišljen. On jednostavno ne promišlja šta će kada i u kojem trenu reći. Onda možda na taj način i gubi poene koje bi možda dobio. Jer ja ga ne poznam, ali ja sam čula da je on duhovit. Ja bi jako voljela to vidjeti. Da je on duhovit, on bi imao više birača, jer bi to ljudi vole duhovite ljude. Pa pogledajte predsjednika Ukrajine, on je komičar. Čovjek je najautentičniji govornik. Ja nisam dugo čula tako dobar, emotivan, iskren, autentičan, dobar, uvježbani. To nije bilo spontano, mi koji se bavimo s time, to možemo reći. Njegov govor, kad se on obraćao, kad je počeo rat. To je govor koji će se u školama učiti kako se treba govoriti. Ali on je osoba koja je sklona pozornici, koja ima određeno iskustvo i kojem je to prirodno, još je uz to i srca pričao. Ne? Mislim, to je odličan primjer. Ili naš stožer, recimo, na početku i vrlo brzo nakon toga, nebo i zemlja. Znači, 2 put dnevno, pravovremene informacije, bla, bla, bla. I onda bum, to vam je ono ali recimo poruke. To je baš jako dobar primjer kako smo mi kao ljudi u tom trenutku bili jako zahvalni i okarakterizirali tu komunikaciju kao vrlo uspješnu samo zbog toga što su bili pristojni i točni. Dakle, samo nam je to bilo dovoljno od političara u tom trenutku. Samo da su pristojni i točni. I otvoreni. Mislim, većina naših političara, ako nekada obratite pažnju, pola ljudi to sluša sa pola uha, ali ako obratite pažnju, oni ponavljaju 3-4 misli
koje su zapravo potpuno nevezane jedna za drugom i pričaju, vi ne znate zapravo šta je početak i kraj popuno isto vrijeme koje su dobili. Ne? Rijetko kad zapravo nešto konkretno, a oni su baš tada konkretno komunicirali. Ovo je opasno, ovo nije radi, ovo radi. I vrlo brzo su izgubili kredibilitet. Da, nažalost. Imamo još kakvo pitanje? Evo ga, dva. Kolegica u prvom redu i kolegica u zadnjem. Da, htjela sam vas pitati na koje ste projekte koje ste radili do sad možda posebno ponosne na vaš potpis, a koje bi možda, ovako ako vam pada na pamet, maznuli konkurenciji, to jest krivo vam je što su ih oni odradili, ali su ih toliko dobro odradili da bi ih i sami mogli potpisati. Ja sam ponosna na dane komunikacija, nadam se da svi znate i uskoro nam slijede. Ako ne znate, sad saznajte. Ako ne znate, sad ćete saznati. Baš hvala, Vlatka, na tom pitanju nisam uopće, nije dogovoreno, nisam znala da će biti ovdje. Jesam, zato što je to nešto što se udružila struka, to radimo u biti na volonterskoj bazi i stvarno ovako je recimo jedan jako, jako pozitivan i društveni i strukovni projekt. A možda vi da se nešto sjetite dok ja razmišljam o drugom. Evo, odmah mi je palo kad je gospođa pitala, meni je odmah pala naša kampanja prvi put, vjerujem da ste svi čuli, kampanja koju smo započeli za vrijeme pandemije. Svi smo zapravo jako ponosni na tu kampanju i upravo je ta kampanja bila plasirana onda u pravo vrijeme, na pravi način. Naime, ukratko ću ispričati. Dakle, radi se o kampanji koja je bila usmjerena na turističke djelatnike, na male poduzetnike u turizmu, onda kada je sve bilo zatvoreno. I onda kada ne samo male subjekte, već i na nas sve koji nismo imali gdje otići za vrijeme pandemije i tražili smo neka neotkrivena mjesta gdje ćemo idemo za vikend negdje, ne mrem više na Sljeme ići, ne mrem više u Samobor ići. I onda smo zapravo mi pokrenuli kampanju gdje smo htjeli otkriti neotkrivena mjesta u Hrvatskoj, pokrenuli prvi put gdje smo napravili i interaktivnu kartu na kojoj smo otkrivali sva ta mjesta i pozvali sve poduzetnike zapravo da nam se jave. Odrekli smo se svog marketinškog budžeta banke. U tom trenutku smo mislili da nije oportuno reklamirati svoje proizvode i svoje usluge, već cijeli budžet usmjeriti onima koji to zaista u tom trenutku bilo potrebno. Javilo nam se preko 300 malih subjekata koji su svi bili uvršteni na tu mapu, znači sve njihove lokacije su otkrivene, a za 15 njih smo dakle financirali cijelokupnu marketinšku kampanju za dvojnjih i televizijsku kampanju i dobili smo i nagradu. Dobili ste i nagradu. Grand Prix Puja i mislim da svi smo mi jako baš ponosni na to i to nam je jedna lijepa. Super. Ivana? Ja se ne mogu sjetiti. Mislim, ne mogu se sjetiti. Nije stvar, ja zapravo te advertising kampanje mene uvijek impresioniraju, ali više iz perspektive kako se netko dosjeti u tako jednostavnoj i dobroj ideji. I trenutačno me zapravo uvijek inspirira ta neka produkcijska snaga i kreativnost. Jer ne vidim, više sve je tako izmišljeno i toliko toga je, to je tako napredna jedna industrija da je zapravo stvarno osvježenje naći dobru ideju. Ja osobno, ja sam ponosna stvarno na jako puno svojih projekata i ne želim sad biti bahata jer uopće nije mi to namjera, ali zapravo me najviše uvijek nekako i dirnu i nekako sam najzadovoljnija s tim projektima koji možda nisu tako popularni, kreativni, javni, koji na neki način mijenjaju živote tim nekim ljudima, te neke njihove svakodnevnice. Mi recimo na Novoj TV puno investiramo u taj nekakve društveno odgovorne kampanje i sad bila to jedna velika Ana Rukavina ili neki mini projekti u kojima mi sudjelujemo. Ja nekako volim kad mi završimo godinu, obično s tim timom koji to radi, reći koliko ima djece kojima smo promijenili život, koliko obitelji, koliko smo stipendija nekim ljudima platili da se negdje educiraju i šta smo dobro napravili u ovom društvu, jer ja mislim da na kraju je jedino to važno, da li si nekom učinio život boljim, kvalitetnijim i ako si već na poziciji da mijenjaš život i da donosiš neke odluke koje taj život bilo kome drugom, poznatom, nepoznatom, čine bolje, onda je zapravo to tvoja uloga. Sad. Da, ja mislim da je to lijepa strana našeg posla, što ćemo se na kraju sjećati takvih kampanja i kao što je Majda rekla, Ivana, dakle kampanje koje mijenjaju nečije živote. Da. Imali smo još jedno pitanje tu na kraju, kolegica. Predomislila se. Nije se predomislila. Izvolite. Dobro večer svima. Evo, prvi red, zadnji red, pa ćemo zaključiti. Hvala svim govornicama, na stvarno puno tema smo otvorili. Moje ime je Ema, ja sam odvjetnica, pa me trigeriralo zapravo na pitanje kad su spomenute te neke specifične struke. Mi smo jedna od njih. Što radi formalnih
pravila, što radi nekakvih navada profesije koje su eto takve, a u svakom slučaju ne onakve kakve ponekad bi priličilo modernoj komunikaciji. Mislim da naročito s tim imaju komunikacijskih problema mlade kolegice koje nisu zapravo sigurne kako se postaviti ili to onda ispada onako drugačije ili agresivno ili u svakom slučaju ne sve one pozitivne stvari koje su koje bi se možda i atributi koje bi se pridali, a da je to izgovorio stariji kolega. Ja im u tome nastojim pomoći iskustvom koji druge kolegice, ali evo, vi sa stručne strane, koji su recimo neki resursi koji bi preporučili mladim ljudima u struci koja je tako komunikacijski ograničena, a koji žele... Za javnu komunikaciju ili na sastanku 1 na 1 među partnerima? I jedno i drugo zapravo, možda manje javne jer mi ne smijemo ni... Ma da, ali hoću reći kroz kad memorandume, zanimljiv kroz... case. Da. Slučajno znam da uključeni smo slučajno u takav jedan slučaj. Nije jednostavno, znači nije da samo to vi imate pitanje, to imaju apsolutno sva odvjetnička društva. Pa, mislim, recimo, bilo bi jako dobro, ja sam pričala i sa doktorima, da možda je to slično, ali nije. Oni su tek sad uveli komunikaciju s pacijentima na fakultet. Znači, komunikaciju s klijentima, znači bilo kakvi komunikacijski tečajevi u kojoj bi oni mogli to jednostavno izvježbati, jer nisu izvježbani, znaju svoj posao. Mislim da je to baš izuzetno bitno. Ja znam i dopisi, i memorandumi, i sve to je u stvari vaša komunikacija, što kažem, i javna. Ja bi stvarno uvijek sugerirala tako nekakve formalne edukacije, da se to ne moraju baviti stariji kolega, no pa kak si to napisao, pa ne možeš to tak napisati. Mislim, puno vremena se troši na to, a u stvari za to postoje ljudi koji obrazuju. Doktori uopće sad osvještavaju mnogi, ali informacija pacijentu je nekad i pola posla, možda i više. To ste 100 puta doživjeli da onaki su daj mi sam informaciju, daj mi objavili način na koji kažu. Jednostavno ne shvaćaju koliko je komunikacija. Mi smo ljudi i funkcioniramo s ljudima, što god prodajemo, što god radimo, komunikacija je bitna, a premalo se i u školi, bilo gdje, da. Pa, evo, završili ste pravo, pa vjerojatno znate sami, da li ste vi ili vaši kolege, neko od vas završio i pohađao medijski trening? Vrlo vjerojatno ne. A vrlo često odvjetnici su ti koji govore u ime svojih klijenata. Ako je to neki case koji je zanimljiv javnosti, onda su oni ti koji daju izjave, a zapravo nisu educirani. Isto kao i kod nas, mislim da komunikacija pola, ponekad čak i cijeli posao, jer je to tu se mi ne razumijemo, a i ne trebamo se razumijeti isto kao kod doktore. Ne treba biti latinskog izraza i velikih kovanica, nego bi to trebalo zapravo biti jednostavno. Svugdje vam je tako, da vidite sa developerima, inženjerima. Ima jedna super knjiga, ja ju 3. put čitam, zove se Moć uvjeravanja, od Mirele Španjol, naše autorice, i zbilja preporučam svima koji i imaju određenu sigurnost u nastupanju javnom ili za ne znamo, smijemo reklamirati, ali ona ima i tečeve, drži edukacije i sve. Mirela, ništa nije plaćeno. Mirela nam je bila panelistica u prvoj etapi. Nije ništa plaćeno. Ima jedna taka iz novinarske sfere, naime upravo, ne znam, ja u mojim danima novinarstva, kad sam počinjala i to, i puno sam se susretala sa profesorima, doktorima, odvjetnicima, i sad, znači, oni tu sad meni daju pošalju mi neko priopćenje, dopis. Sad ja onako, šta da ja sad iz ovog izvučem, ja moram dobijem neki mali tekst, moram nešto napisati. I najbolji savjet zapravo koji mi je dao meni kao mlade novinarki, urednik, je bilo zamisli da ispred sebe imaš kumicu na placu. Kak bi sad ti to njoj jednostavno. Kako bi ti to njoj jednostavno predočila to što si to pročitala? Mislim, prvo moraš prevesti sebi, naravno, i prvo moraš ti razumjeti šta je pjesnik htio reći, ali zapravo uvijek je najbolje u glavi imati tetku, kumicu na placu, mislim, bez da intencije da nekoga uvrijedim, ali da se s druge strane nalazi netko ko apsolutno nema nikakvoga znanja o tome o čem pričam. Ali da bi trebali komunikaciju imati u obrazovanju, jer nema tog zanimanja gdje nam to ne treba i gdje ne koristimo i gdje nam je zapravo jako važno. Zapravo ne možemo odgovoriti na vaše pitanje, ali u svakom slučaju bi vi trebalo, mislim da bi stvarno svaka struka trebala osvijestiti, ne samo u tom poslovnom okruženju,
da se educira kako kvalitetno komunicirati, nego bi nam to svima bilo bolje da tako znamo i s prijateljima, i s partnerima, i sa roditeljima, i u dućanu. Puno bi nam to unaprijedilo kvalitetu života kad bi naučili komunicirati, možda formalno, kroz nekakav tečaj ili nekakav trening, pa onda to naravno upotrebljavati ovisno o situacijama i o svom karakteru, ali... Imamo još kakvo pitanje? Imamo online više Krešimirov komentar, odnosno je postavio pitanja na koje smo i ranije odgovarali s obzirom na temu ovog meta svijeta i tako dalje. Tako da, Krešo, sorry, ovaj put nisi s nama u dvorani, ali tvoje pitanje smo već ranije odgovorili kao da smo ga anticipirali. Ja bi možda lagano podvukla naše današnje druženje. Manuela, želiš nam izdvojiti par bitnih komentara iz svega ovoga što smo čuli? Nakon ovog, Sretno. Evo, ja sam još sat vremena. Izrazito, ja evo se bavim komunikacijama, ali izrazito mi je teško sumirat. Mislim da, o čem smo pričali. da, mislim da smo u ovih sati pol, meni je prvo vrijeme jako brzo prošlo i svašta sam naučila. Ono što smo nekako osvijestili i ponovili svi skupa koliko je komunikacija važna i koliko svi sudjelujemo zapravo u kreiranju društva, javnog prostora i da svi trebamo napraviti nekakve pomake da bi imali kvalitetnije društvo. Dakle, jer to kako komuniciramo, to znači da će nam između ostalo tako biti društvo. Ja sam baš ste me inspirirale. Jako mi je drago da ste na početku rekli da jeste uspješne i da se osjećate i uspješno i zadovoljno, jer ja mislim da je to i poruka i kolegicama i mladim ženama koji trebamo zapravo uvijek govoriti mladim ljudima da ako stremite uspjehu, budite s tim zadovoljni i recite to. Naglasi da ste mirni s tim. Evo, hvala vam puno. Super. Hvala vam. Kao i na svakom kraju našeg panela, ja naravno najavljujem izvlačenje sretnog dobitnika Varteks poklon bona od 500 kuna, koje će biti sutra ujutro. Pratite na društvenim mrežama ne samo one objave o nagradama, nego i naše naravno nove najave. Zahvaljujem svim partnerima i pokroviteljima. Spomenula sam Varteks, ali znate i sami da ih ima čitav niz. Idući tjedan, u četvrtak, u 18 sati smo u drugom Hiltonu, dakle u Hilton Garden Innu, i tema će nam biti žene u pravnoj profesiji, moderne tehnologije i budućnost prava. Panelistice Marijana Šarolić-Robić, Svjetlana Vukić, Majda Mandić i posebna gošća Vanja Škorić. Sa mnom će komoderirati Natalija Labavić. Zahvaljujem našim panelisticama. Nama je sigurno jako brzo prošlo i bilo zanimljivo. Nadam se da i svima u publici. Lijepo vas pozdravljam. Pratite nas na društvenim mrežama. Dođite nam opet u četvrtak i gledamo se. Hvala.